U današnjem videu govorimo o novom snimku Anđele Đuričić koji je u kratkom roku zapalio društvene mreže i izazvao ogromnu raspravu među pratiocima. Nakon raskida sa Gastozom, Anđela je ponovo postala glavna tema, ali ne zbog ljubavnih drama, već zbog potpuno neočekivanog ponašanja. Na objavljenom videu vidi se kako Anđela ulazi u javni toalet i odmah počinje da prekriva dasku šolje velikom količinom toalet papira. Preko 10-ak slojeva papira završilo je na dasci pre nego što se uopšte približila toaletu. U opisu videa kratko je napisala: "Prvo što uradim kad uđem u WC." Baš ta jednostavna rečenica pokrenula je pravi talas komentara. Dok jedni hvale njenu higijenu i tvrde da rade isto, drugi smatraju da je sve preterano i humoristično komentarišu da bi od toliko papira mogla da izgradi mali bunker. Činjenica je da se video proširio neverovatnom brzinom, a ono što je još zanimljivije jeste da ga pratioci više posmatraju kao zabavnu i duhovitu situaciju nego kao povod za kritiku. Bez obzira na različita mišljenja, Anđela je ponovo uspjela da bude u centru pažnje, a ovaj put na potpuno neočekivan način. Ako želite da saznate detalje, reakcije publike i šta je Anđela poručila nakon viralnog snimka, ostanite do kraja videa.